ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanag. Hanyang iter aramiden dagiti tanod dito barangay kabildatan. Ay, jakam mo Nalabsak ni Kwaraw dito paradaan. Agsilsilpon, Mike. Madangamin katitiks na. Kano kanayon nga umay agload dito tersinak. Ti kayat ko asawain, awan ti mararamidan da dito barangay. Ay, agreklamo ka man ako nakon. Ay rumbang lang agreklamo ka. Tawanin survey dagita atanod. Ibagamday ta kani Kapitan. Nasken lang ang may padanon kini parinteng. No kasapulan na sukatan na dagita atanod. Sukatan na dagaw. Kasano ko maha asaan nga agreklamo ni Pari Badong. Kat pudnumat nga men nga awan ar-aramidan dagita atanod mo. Ay, bayam ta kasaritak man ida. Nang nangruna ni Kwarog. Pirjen da tinagan ko kunak tumay. Isungarod anas ken akasaritak ni Kwarog. Ay, malpas nga agsilpon. Umay mangan. Kas talatan ti ar-aramidan na iti inaldaw-aldaw. Tinto mo dil-dilawan da jay kumparay. Pudnumat nga min Ay, day talatan agis istambay ti ar-aramidan dagita atanod. Anya nga iti umayo aramidan dito tersina, Kwarog. Umay kami lang agistambay ka dagiti tanod ka o kagawad. Imay kayo lang aron nagistambay idi kalmanan. Kat umay kami manan Agrekreklamon ni Kabadong kada kayaw. Anya manan ti reklamo na. Awan ka no aramidan yaw. Madamot Makitkita na kayo ngamin ang nakatugaw laang. Undi agtugaw mait no kayat na. Masikuran siguro ang makakitkita kada kayaw. Talagamot nga minakastanan ni Tata Badaw. Naglaing agreklamaw. Anya ngay Kapitan, baybay amlat ta ka den dagiti tanod mo a para tugtugaw. Ay, sana mabalin kanyak ti kasta. Si Madutdan. Bayam agpaayabak to iti emergency meeting. Di da pa'y maiturod ta grunda. Na. No adda mapasamak nga aksidentay, awan da nga agresponday. Ay, kasaritak to ida marituyang. Naskin balbaliwan da day nga style da. Aw, agdengig kayaw tamang rugin nga agsaw ni Uncle Kaw. Naasan kayon samat anak kasagana nga agdengag. Nakasagana da ng kail. Nakasagana da? Si Kangay. Agdengdengag mo ta. Agsilsilpon lang mo iti mo ni Kwaraw. Ay, napatagdag ito yung ibagak Isong agdengag kayaw. Aw, agdengig kayaw kunaknay. Kwarog, nalpasan ti meeting yaw ka ni Kapitan. Un kagawad, kalkalpas. Kat anya nga'y tinagsasaritaan yaw. Adu may sakano kadagiti trabaho mi atanaw ti panagresponday no adda aksidente dito'y barangay. Pudnomat nga main. Isumait. Ni, kita iti abanda. Kasla adamot na disgrasya. Ijay kalsada. Ingka agresponday. Ay, uwan kagawad. Partakam. Uwan kagawad. Tumaraya ka. Anay ka. Nay, si kamot gayam tatabadong tinaksidintay. Ay, nagpartakan da dya tricycle alimabas. Uray ala na ipurwa Kwaraw. Ay, di ka madanagan tatabadaw. Adda ka mangisalakan kan ka. Ay, katulungan na nga rodin Uray ka pa'y mata. Ayan na tayo silpon ka. Magsilpon ka. Ano nun di silpon? Ay, nakabulsagayam dito iti silpon ka. Aw, sige, tatabadaw. Tapicturan ka, Picturean nagpahingaw mo na? Un, Ayun na. O sige, ingato mong dagita imam akaslag paparayat ka. Ayun na mo daytan Kwaraw. Kasta, jay rupam, medyo nakarupangay. Punay matan, imay matgayam ni Kwarog, ngam apay asaan nakatinulungan na dagaws.
Ay, may naklang mo't pinicture. Hindi kwan, binaybayan na kan. Sakpay lang magayam ti umay mang tulungkan ka. Natukol sa matin to sikot ko to yan. Ay saus, nagado ti gas-gas di tabagem ba daw. Ayan na dagita tanad, arumbang nga umay agresponde ko ma. Nasken amaamuan ni Kapitan Daytaw. Awan makuna mo ng kail. Inaramid kong ti trabaho kas tip tanaw. Ay, naglaing! Anyang iti naramid mo? Ay, siyempre, nagrespondi ak adagaws iti pan naka-aksidente ni Tata Badong di takalsada. Ay, mayata! Agpalakpakak man! Wow! Kastanggay, agpalakpak ka. Imposible nga agreklamo pa ilang ni Pari Badong. Pinicture ko pa yan, Kyle. Ha? Sa ako impos iti Facebook. Oh, ha? Ay sos, kaasimot ni Pari Badong. Kunak numapantulungan ni Kwarog. Ang nimot gaya marito yung tinangtulong kan kwa na. Anya ngay nga rod ti inaramid ni Kwarog. Diyak mo maray. Kat no ibidbid anakan ni Uncle na, anapan na tinulungan ni Pari Badong. Siya ka mismo tinakakita. Kaya't mo asawan. Nagresponde ni Kwarog. Ngam saan na atinulungan, jay na aksidente. Ay, di na man kita-kitain ni Tikas na pare. Apay dakas! Kitkitaan ka lang, mit. No, kumusta kan kalpasan tipan naka-aksidintim? Oh, Kita man nakasarukudak pa lang. aya. Kino tinulungan na kami ni Kwarog. Niya tinulungan na sa asawam. May naklang pinicture. Naa. Pasit na amin dagitan paray. Sa lata na sayat, trabaho na dagita tanod mo pare. Nasken asurwam ida na sayat, iti umno apa nagresponday. Tila sasawa, suruan-suruan. Uda, tamno muna tararamidin da. Nang runa ni Kwarog. Naa. Ay, siyak ti makaamo amang isuro. Don't worry. Kwarog ka nakan. Di sumarunong aramidin nyo atanod ti panang tulong nyo kadag iti operasyon nga iwayat ti barangay. Naglakamot na ng Kyle. Narigat mat Da kayo ti parabagkat kadag iti ayuda ama iwaras kadag iti bumarangay. Kabalan mi dahi ang Kyle. Tumulong kayo nga iwaras. Naglaka. Na, O sige ang Kyle. Bagak dagiti tanod ka. very good. Umay na kayo pa kamuan. Ngayon to no may alawas ti pa nagiwaras iti ayuda. Aya, aywan Kwarog, umay kamay. Kas makita mait na natuyang. Aramidan mi ti trabaho mi kastanaw. Sinuruan na kayo ni Kapitan. Oh, agbalay-balay kami. Tapno mapakaamuan dagiti makaawat iti ayuda. Ay kat nasaya at ano kasta. Saan kayo matsiguraw nga agreklamo pa? Aday bagakan ka, Kwaraw. Kanya dahi tangkay. Umasidag ka tayara sa askaw. Masapul pa'y ayang ay yarasahas mau. Amangan numangag ti sa balay. Yarasahas mo nga ruday. Nawatam? Ha? Kisayak di ayuda ang kay? Ay, di mo piksa na. Ay, madimot nga minti plano manggay. Agsarita taman e medyo adayo. Maday, tiyagparparik na kanyak tuyang. Na, apay ama di ako nam. Day ta ayuda nga iwaras da parenteng, ti kaya't ko asawain. Anya ti maday. Mati nga raw, tiyagparparik na kanyak. Kano may impak amo ni Kwarog dito'y balay nga agiwaras dan. Nang runa, taddan to ni Kwarog iyay. Ay, adakarkar na mapasamak tuyang. Imbag akada kayo kadi Badong mau maray. Tada maawat yung nga ayuda. Kat da kayo nga'y kinimaribanang. Napuutam aya nakaawat kami iti ayuda. Ay, saan mabalin nga umawat kami iti ayuda kan ni Marikwanang. Ay, aya. Kat opisyal kagayam, di awan marikwanang. Oray ko mamot no, adalat tamot ko mabaset abingay may. Kuna ni Enteng, asaan kano amabalin amaikanta, Marikwanang. Ay,
Kaasi kayo mo't ano kasta. Diyak mo nga rod mabalin abingayon di maawat ko nga ayuda. Kukwayo lang ka ni badong mo dayjay, maray. Ay, di na kami pakadanagan, Maray. Tuyang, apay ngay. Takag kagudwala ang matakilo abagas tintid da. Mas daawak mo nga rod. Daytoy sardinas. May samag. Kunak man no lima. Kinisayandan samag. Nene. Hanya ka di iluglugan ni Kwarog iti tricycle na. Ay saus, dagitin samot na do mga ayuda. Ay agure man ta kasaritak. Kwarog, hanya da kita iluglugan mau. Ha? Ay, awan tatabadaw. Ayudan sa amoy da kita. Ap, Pangipanam ngay. Da, pinaandar ng di tricycle na. Sa dino nga tati pangipanan nakadagi jay. Ne. Apay dagita nga imbagkat mo, Kwarog. Saan ka kanulatan nga tagtagarian tay? Ay, apay asa anak nga agtagare. Kat saan tayo mo't ako, kwa dagita? Ni Uncle ati pagdamaga man tay? Na, ayudan sa mo't dagita. Apay ngay nga imbunag mo dito balay. Isu tibilin ni Uncle kao. Sumursuro taklang itibilin na. Anya. Isu mati kuna na trabaho may. Ti sumurot itibilin ti kapitan. Nakitem dagiti imbunag ni Kwarog dito'y balay. Abas to dito'y balay dayjay. Apay nga abas to ako nam. Kat ayuda dagijay. Na, nakibingayak Rumbang ang makibingay ka? Awan ba't makaamu? Ay, di ka lamabain. Na, Sika a kapitan ti makibingay. Kat nagado a ka baranggayam ti agkasapulan. adapay kat kukuan ni kagawad ko nang Ken adamit kukuan dagiti daduma akakagawad. Ay, saan ang mabalinday ta nga inaramid mo, Inteng? Na, Isublem dagita, kat iwaras ka dagiti kabaranggayan. nagkuna nga isubli. Kaya't mo aya ang maisyo ka. Ay, ang mga no isuday tapay ti pakaikatam. Awan makaamu ta binilin ko ni Kwarog. Adi na ibagbaga iti sa balay. Ayabam ni Kwarog. Isubliyo dagita itamot laeng. Kakaiso na nga dan dito'y balay. Isublim pa laang. Na, imbes asurwam ni Kwarog iti nasayaat, ang surwam met iti kalukwan. Ha! Ay basta, Inteng. Isubliyaw dagita. Kurang ba jay nuwaras dang ayuda dita barangay maray. Ay, wan, taada nga min part 2 na, ti panangiwaras da. Ay ada part 2 na. Wan, agsubli kayo, tapno mapanyo alaan di daduma. Kunak laki din nun nyawid ni parenting dagiti daduma nga ayuda. Ay, saan? Pampanunutag pa ikiding nga indulin nyo nga opisyal di daduma. Saan may amaaramid dayta? Ay kat nasayaat nga rod ano kasta maray. Kunak ano kinasarita ni parenting ni Kwarog nga idulin na dagiti daduma nga ayuda. Saan? Awan kasta panunot ni Kapitan. Mamati ka kanyak. At dagayang part 2 na. Ay mayat man no kasta. Naskan asaan amalaukan iti kalukwan, ti trabaho dagiti tanon. Ket da kayumet nga opisyal, no ayuda, ipaay para iti umno apakaipayan na. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.